Cardinalism Soteron Lapen Penang Way talk show on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State Penang Way 529 episode long lasi labang so Penang Way 529 episode long nilitum ka chathan bon jike lahan lo long le alam ala aputha lapen nilitum kar biang long along mana nilitum a district along kommat abang phuatum long le hem phu non klar dak alam nilitum sarpen ya jupona lapen adun thulim dithan bon ji labang so kar biang long autonomous council along ke thegeding anpart ame arada suatum non kelana punanji lapen a hok arpu kombat abang fiatum lo lale tum cepat kona nasi non jasimet lalo long le puthak nasi pinangan tum pulo ili tum ke ladake 6 schedule area posi ke bege chepan ke tum long le pinu puchini lo anda pinu pupo pithude deti jor chong hubom long le patata pibom ti la so puthak sinol jithan pon po lapen ladak alam non pinangala tum gi chini lo setame ka chini nie tum da dolang posi larda alam itum akaya sar jai ka thar sinol aju pona salasi long le ahem pu itum kar beng long autonomous council la kar bi ang long ke thegi bi kelang ke pachetang ja phan lapen an part ame kar beng long autonomous council long ke legislative power Mate aron kapin chong aja kong doposi longli aron lapen ason aron kapin chong ai tabe garden long tan mas council tumsi atudul lasi non klarda alam ka chini phansar nang nira phan phani khala longli hempu komat atung lo lapen komat lo la puson kilang lapen ke pacetang nang ji lapen anda arpu hai hu anda me komat atung lo ke kilang phan ji la klarda alam ra phan pachini ka det ki kimji pulatan te longli ge nang vek po lasi 6 schedule ke mini constitution pulo te det ki kim aron lasi mini constitution pulo te mini puge asuk po pa mane ake the dolan la phan lason thak lo seta bimuchok po pa nasi 6 schedule ke constitution det ke India det ki kim aron lo constitution ke lapen India arlo det aso ki kim aphan ki si 6 schedule ki pila lapen 6 schedule ake mang bin nong ke long le la tribal atum along le tribal atum si pache right tip nang ji tribal atum phan anut kaprek atum rai pinang ji po bangali tribal atum amit hang si rai tip nang ji lapen laga rai tip dia pan si kupulon le ka rai tip nang ji ka rai tip nang ji ante autonomous council binang po India det ki kim phan ke la ke parliament dolo MP dolo lapen non a tribe atom phan adet ki kim ya phan ke lake autonomous council donang po lasi andeng so hi andeng pi isi along si la autonomous council pe donang ji po hala da ke tok do India det asonte hala da bang ke lake parliament donang ji pu si hadak tok lo lasi itum det aso pan ke autonomous council autonomous pag ametang council autonomous ametang si kache Japon a council binang ji lasi andeng PEC pen andeng so hinia long ke tok do like autonomous council do nang po lapen la autonomous council do si la autonomous council si long le an ke chirai kip nang po lapen kachirai ita latum aron che selang ni la si anding pi ke thom along si ke tok do latum long le kachirai kip ya pan aron che selang ni aron ke che selang ita lata bang ating che selang nun tu pali ohomnya Bongali bihari atum ating selam nun tu pali aron ta karbiatum amithang aron aprang menda dolo
Kuki tumta metang aron aprang benda dulu. Di masa tumta metang aron aprang benda dulu. Ringmanaga tumta metang aron aprang benda dulu. Kasi atum garu atum lapen ke iwa atum anta metang aron aprang benda dulu. Naga atum anta metang aron aprang benda. Mizo atum talo, mar atum talo, thado atum talo. Ame thang aron aprang menda dolo hala swateng si cheselam nangji usi si dia lolong ulo amat harok kresir kebra phokebra ke thomaningkan jakhong po isi arni jakhong po inkoi re isi arni harok kresir kebra phokebra ke thom aningkan Jak Hong Po inquiry si Arni Assam government itu Assam ade itu Karbi Anglong Bangali Six Schedule area Bangali Six Schedule area Angtan Assam ade Longli Aron Abang da Six Schedule arlu Karbi Anglong arlu nang jok lut lu halas aron Karbi itu maning hangman kali Council dan aning hangman kali Ate mahala nangge jok lut ahut a ordar ke doke a ordar ke piabang ke Assam Chief Secretary SK Dotto si sohile la salam nilitum ningje pik lo seta aku than tu le thot lo ate ma itu munit tunge te ni jang te ti la pen nili ke than bom ahut ke ajha tunge uso he khaklang mene non ke the tang lo hala tum non ke akimi alang itu man ke akimi asan je plang ko lai hu alam nang ka ting dun lo hala so ron ating ben ke la hello andeng piket hom sik sidul andeng piket hom ben si aron je selam nai pulo amat Karbi Anglong Autonomous Council hala so ke Mikir Hills Autonomous Council pulo Mikir Hills District Council, Autonomous District Council pulo. Halas tu atum ceselam lihat lah. Halas tu Autonomous District Council komat loge jah halas sohut khorsing terang. Lapen ke akehai sotrosing teron atum lapen la atu api tu ke khorsing terang kilor api ke nihang rong thar tadu lapen joysing dolo ya tumdo dhoniram rong pia ke hai tumdo soy terang ke hai tumdo CS teron CS pulote lata bangninia CS do inut ke sondrosing teron pu inut bang sotrosing teron pu alang litum an dolo hala so hala tum kopu kopalone silam le derlo aron mangge silam le der amat Assam government tum aning ke hang benang jok lut le impose det le itu mane impose mane itu ning hang mele ke salam kali ke deng kali ala tum nang pibori det le amar itu council tum ne deng dun det le seta hala bang so ron lo deng dun det lo baru si salam tu melang akapre seta salam tu det lo pane je ning kan 70 ning kan troxy kebra ke thom lo ke dam tan inut amunit akai le ajha dengan kan troksi kebra thong le duta dudi desi setala sohut anta itum akijoy naksi itum aning kan chepe dam la akai chepe dam lo Karbi atu aron che selam le det la pena jo itum Assam aron si endun bom lo Assam aron pulo longli ange nang tum Autonomous Council helo ahem thulu komat phansi nang tum longli pijima komat phansi ki pipe da jima tribal area po aron ateng pe pudai lata komat pura Bihari Bengali Marwari Gujarati ka do to manta pita me po bangkali la hada ke tok la ke tribal area tribal longli lagi tribal area pula te tribal longli lagi tribal to phansi chi pichot nang ji pula jadi pule amat itum ke mikir okhorah polo pojo kilu lo itu leader MLA minister MP itu manta kilu lo
amat itum ke kecil tu man long le piuran lai alam lagi Lasi non bangke long le bangke land belong to the council council lasi clar lo setamela dak isi nami bangka juga tum bangela lo sir land belong to the council pelotante council atum sari deng dolo long le bangke lapen council atum ke claim nang ji tame constitution ateng se claim po kala constitution ateng pelotante angdeng ping koi along nang ni kaida thamre lo ba 60 long atum the long lo lakan tribal area lasi long le apata ki pidame tribal atuma si pinang chot po la son la dia lama ke pata ta jat ta kape dolong long lik bo lo te long lik bo jat ta long lik dame lage tribal to mas pi chot nang po ki pita jat abidi le pi ita tribal to mas pi chot nang po exona pata tame miagi pata tame dozi tame la penjat tame la tu ke tribal to mas pi chot nang po in this are non council atum ajak ala organization tum pendame isi ningje pon bom ti do latum non kebe ki chetama se pidati nasila hai lo tenge non latum illegal pensi isu de lol hai long le pata lasila so kai su tang ki pitang along le pata ma ke moile tum cancel unjilang ma la ke $60 teng men lo te cancel un lo la ke aron re pensi ki pilo gende aron re account ki claim ke lage chipi chok tu un gende lage kala lalo lasi dagli tum ka chini na bang lalo ong dum na tum bang ke isi confuse ka mang hudam do ka the 6 schedule program te inglo so ma se long le ta me ja me pia na ko lo da me non ke do bom karbe long tan mas council ke chari to ma ke hala ki be ke che to mana pi thia la da lo lasi aron Klarda kana bang lalo 6 schedule te ke ile tum ke be ke che pan ke asap ta piu ne lo to sa akiro bi part lo non la so pu thak la pen adun thu dam lo na long le ahem pu ke non hem che thame tum council lo ente aja asom dame council tum se apu do lo apu man anghor a responsibility ke claim back nan je ke council ke theke ding atum lo kachir rai nan je atum le kachir rai nan je atum lo em cm mac anpar dame chairman bpne do atum lo apu ente ladak isik ka junam kang tum ke la lo non pgr alam nang le ko athe pgr vgr polotang te lata me council atum sil lang nang po council amdar su dolong nam lake de state amdar le do galilo athe council ki kim hala district ke long pa namasi labang so along le a jurisdiction ke karbiang long autonomous council aru sido koklo de arideng sido koklo ante not isi ladak hilang nam nang jia bang la hello eviction ke claim nahi mate halada ke be ke che atum che thap khup aron repen halada kang ni bena hema chi ki matuma phan eviction ke tharle nang ji ke tharle bek nang ji ke ko mat lo kolotang te lada iltum ahokalam chingi dam nang ji lasinang hin pensar non karbiang long autonomous council bang ke claim bang parliament to fit opposition sing ke dam lo ke claim bek nai ke alam tum si claim lo po ande akaprek public apan ko pise ang hor pirong mitilo for example de iltum rat phansi oda to ko gati inge rat tum ke elected kali delang non alam tum si election pen kam jaba tum lo lapen ki hai tum lo lasi ke claim back nai ke alam tum lo ma busini li da kimat kadam lasi la so puthak nang li ko pilo sa ni puji long le puthak ke assam chief minister tame assam revenue minister tame jok tame tribal minister tame karbiang long arlu along le alam ke halatum nang ke ot dunji aron ateng pen lo ateng pen ke ajak kong avik halatum chief minister tame jongheling tang tame lapen ke assam revenue minister assam land and revenue minister tame assam tribal minister tame jat minister tame da karbiang long arlu 6 schedule area along lake karbiang long chot kalila di mahasaw talo Boroland talo Khasi Hills talo ningthok tame lake
Chief Minister kami, Land Revenue Minister kami, nang ki ot dun ji, ajak kong abi, nang ki ot dun lo polatan te, lake, aron si kapi puglut, lake. Ati mga dake tok do. Deputy Commissioner si, long lia patapi nita pinang jiapot, lapen grazing reserve pi nita Deputy Commissioner order pan si, reserve nang jiapot, ang Deputy Commissioner ke dake Karbianglong 6 schedule arlo ke Deputy Commissioner ke ajak kong abi athema Kela not la ladak mang kela di Assam Land and Revenue Regulation egate ke holadak 6 schedule angkang kalidat athaya bang ke DCC langho kalang Sedame non dak bang ke Karbianglong Autonomous Council made 6 schedule la context long arlo wan thuda to pulotan ke la so long le Oman lo kelang pola bang non bang ke oi la sikaning ye dam yi pusi apa pajir mi lo pete chini ne dedi ke kalang Deputy Commissioner ke dak 6 schedule arlo ke la transferred subject kadilan Deputy Commissioner Office ke Deputy Commissioner ke Council room leke do kali lage State Government rooms ke do Deputy Commissioner ke la pen police ta Council room leke do kali la to State Government room si ke do la pot si long liya kam bang ke Deputy Commissioner ke nang od un elo ante Plain District ke Deputy Commissioner si jata claim at nang pusi Assam Land Revenue Regulation na long ke to ane ko pulo ke claim po pusi isi account itum autonomous council atum isi allo pe pass tulo la bangke Deputy Commissioner pulote la ke autonomous council hello pusi ada top dan tar mane executive committee of autonomous council Karbianglong Autonomous Council executive committee ke Deputy Commissioner penche ho man lo bar lo lage hat hoya jo pen pangbar le thoy jo pen pangbar lo te la si hala Deputy Commissioner ke claim ji akam ke long li akam bang ke la ke council si claim po pusti ke po Assam in Ron Ben with when it is written autonomous Deputy Commissioner it should be read as the Autonomous Council the Executive Committee of the Autonomous Council pusi da aron pe pastel la si da bangke DC bangke aro ajak ko ngabelo la ka Autonomous Council si klempo dahil klada lo la eviction hot DC la pen SP atum kirab do nang ko ni police ke nang ji ke di magistrate ke nang ji ke di solok sodak pine dolote la posi DC aphan council atum si sithi ke tok ti magistrate la pen police nang toy dun thak pu la po ya la si council atum choning report la pen DC abang magistrate la pen magistrate executive magistrate abang judicial magistrate abang kali executive magistrate DC along ke do magistrate an ke executive magistrate la DC mata executive magistrate la kalam lo judicial magistrate pulote la ke hala da district and session judge pudo apan chief judicial magistrate pudo additional judicial magistrate pudo apan judicial magistrate jong do halai hui hello judicial magistrate la office ta kaprek lagay ilitum chini hur lo kabisar atim DC office long kabisar ke la ke aprang hoge CRPC pulo non hoge BNSS pulo hala BNSS along ke top there isihini do lansi bisar unchot di DC office amange nang la kai komat along lelo ko bangke pun la so long le komat long le nang pipo ko bang pun pun ji komat along lelo pu sita la hen lo pun ji la kai da ke thek long ateng la so minute along le hen lo sita na long le hen lo ante la bang so minute along le lo pu trip ja bangke ala council tu di puji da ke la puja alam mangi dak karbi atum but tribal atum ke law thekhe de report modern law ke chini ne de report la si ka chin na chini dun sum krum ji meni
kopi si he loi veret ma pu sen pu dun ji me ni seta la ke ni tum DC office lo kame claim tang ha dak ta claim lo pen ha plain district ta claim lo atum ke la ke chini pe me la lai lo la si long lia lam pu lo te la hello itum autonomous council lo ke claim nang po la ke da pen eviction claim nang ji pu lo tang te dei eviction claim nang pu lo tang te mu pen pu lo rule atang Assam Land Revenue Regulation Assam Land Revenue Regulation akitab la hello Assam Land Revenue Regulation dak ke top duk arlo lage abang ni lisika kasilam tu mi informasi la daga ke klang edet lo Assam Land Revenue Regulation budak tu lai hui Assam Land Revenue Regulation non ladak nili kita abang ke aban ulo la bang mepik da bang ke long li ko son ko si ka selama lai hui laman ta da bang du tu la pon la da bang ke dak arlo si la Assam Land Revenue Regulation ke tok du non men nang piklang thegin ang piklang thekene pu de da la ya Land Revenue Regulation, Assam Land and Revenue Regulation, Introduction của bom lan, Introduction of PCDI, là do kitab non bằng print print như là ta mà thà đăng thu mấy miêu kia có thể print print luôn mà, đã cái là Assam Land Revenue Regulation của cái tổng được, Assam Land Revenue Regulation 1886 của đã cái tổng được, lại là do tiền bên sĩ non Carbon Long Autonomous Council đã cầm cái claim là pen Ladakh ang ding pi của nó là anding pi ke to bangke da ke settlement rules pudo settlement rules chapter 1 general provision section 1 general provisions pudo la general provisions along rule cleaner ke 18 a number Cleaner क्या number apa section rule cleaner क्या apa clause 2 along kipudo when such person has entered into possession of land that has previously been reserved for roads or roadside lands or for the grazing of village cattle and for other public purposes or has entered into possession of land from which he has been excluded by general or special orders, and when further there is no bona fide claim of right involved, he may be ejected today, eviction and ejected or ordered to vacate the land forthwith. Mana karbialam men thanda lote na sini bosar. Forthwith, ejected. Eviction ke lage terek po. Ejected po ke la pujrung jomat warkit po pan. Ejected po ke. Dia dom ona nelo lo. Ore notice ki pija kam da velo pudaw mang ji putu. Mana forthwith po. Jom si government along le puchini lor men ke do dam bor i. Aron we alang li ke do dam dia jak ko ma be. La bang lete la ke grazing reserve along ke la ke ejected room po ma ka pu war fit nei po anja alam bang ke eviction anda kali eviction lete room pen terek ji pura bang ka terek ye la bang ada ejected po bang ke room ko ma war fit nei po anja alam bang ke chini lor se tum ke do dam ke forward and the deputy commissioner may sell, confiscate or destroy any crop raised alada
katiki ko pipi lo ne do an seta la deputy commissioner pulo da bangga autonomous council pulo autonomous council tum jordet tamit ang direct pu when any building or other construction erected hala illegal tum si erect nangi data day aja kong ave pin tum si erect nangi erect ke kikim pu kikim hala aja kong ave pin tum si kikim pulo tante la sona building do ke la ke other destroy pulo ta pi phuk dak khang yang ni puyo ahema masi aja kong ka pin na tum si talata council ben gikim tu bangali council do mangaya kong do hala grazing reserve along ta council do mangge benang an aja kong do pada autonomous council ke tribal do mangge di lage la si hala tribal atum akim mi apanyong si hadak LP school ka kim no dispensary hospital asot akim no dawai ke pan doctor kang ye pan la pen ke hadak lang kapi junji scheme dah hadak claim lo lapen kheti ke claim ya fan scheme dah hadak claim lo lapen ke bank da dolo lapen post office da dolo pulote council si ke claim tribal atuma fan pulote labang ke eviction nang ni lanta eviction nang ni la bangi fitiya kalam mane ladak lo ladak la jitu PGR bolong pake schedule tribe atum mangke dolong lake ke dolong lok ta Supreme Court order long si tok dula Supreme Court order la ada ke tok lo pelo yong si aron repen tribal kali atum yong si hadak du pula tante tribal area ke halatum han eviction no toyui no tribal tum han ke hadak pedu tame lapen tribal tum hadak ke domisian dia pano bangke development sana plan lo development scheme LP school dispensary irrigation lang kapit piapan lang kijun pan hospital aso lapen post office lapen bank se hadak kimmi kuya lamang la sineli tum pudun bom lo hadak LP school do jat do lage pedo na lagi eviction nang nilu pudun atela pailo athema hala non alam ge do non utor borbil tame lapen non hala kheroni tame hala bangke grazing ge di grass pulote grass pu इंग्रजी alam grass pu ke bap lo bap epo Chelong chai nong pachuk pan po kasi grease kapit chuk po pan grease okay chelong chai nong kapit chuk po pan bak kapit chuk po pan la si grass ke bak no grazing pulo te lage chelong chai nong tum papit chu nang po pan ta athema tribal atum ta chelong chai nong pangreng o titi ako pangreng o nangi jong si pangreng o edek du pan de papangreng o nangi lapan si hadan bab ta epic nahi bab ke eja pan a plan a scheme en nang hada la si non hala pai in pai chip dia po bangge chok lu ngeli tan nang se kroi nang la bangge pai bangge se ta hada ke in nang ke bab la pen ke irrigation chok lu irrigation ta dono hala bab kape meja fancy irrigation lang irrigation pulate lang karsi ya pan la di la si hala lang dapat peduna pulo apen chainong chelong lo te hala dar ire lang da jun nang ko ki kente PHE la si gedo apen hala dar chainong chelong ki vie tu chainong chelong ke kapang ring tu ta lang da jun nang ki kente la si PHE hala dar do la pen irrigation klembo hala da kapang ring tu ta hala tum yerso han an ke han bi ni ke chu in ki kente la si hala da irrigation na do ke bab ke echo ke le yerso han ke chu in ni me ni ente da la si bab ke pai bang in kai bi chip nang ko hok lo lagi ente da sana ke jokon kang tu mangala lo hala in kai ko no ma sa muni da nang thale le da lai lo people oi la ma hele la ka le we da lo ek ka muni da tum han thale et si in pai nang ni la bang ke
non ge tharli chu the des in pai chi ji pulo te la ge ala tunge ke do nang ye tum ta li reng chu plom bo ala to bang ge la ke do nang ne to bang si la si non la da ke si klar da lam ni nang li phang ka jugan tum la khoi lo Karbiang Long Autonomous Council ke thege ding tum si non amat ke Karbiang Long pe mesenji pe no da ke sita la tum long sari ding dolo ipe meser phang se klam po ke mai no da ku bangali lo la pen ke thale vek nang kita la tum lo sita la tum thale le da si non ke kaprek tum phan kupi bosa ngor pipi lo la sola ma ne chini la da ki pu ge DC si claim nahi pulo ga di DC mane council pulo ga di la si council si claim nahi ili tum thale nahi pulo chief minister lo ga chupon nahi akama ve India Assam government lo meeting ke do dam ya akama ve chief minister lo meeting ke do dam ya akama ve chief minister lo meeting do dam rong pulo te la da CMEM atum amethang akam si claiming tum te ka phere la si ha aron re ajak kong ka ve amuni la long si chiho dai dam sar la da ke rat tum da chini na ko e boson ni ga juang tum la lo non eviction ponot la pena jata son name council long si selam na ko kalang la si non la da amang ke eviction ni claim nai ta la tum lo la pena an part ami si hal da an si ni li ke thek lo 1951 lo ne pine la trading license la kang thanai da me council la tum lo la si nili hala ka che so dom phan le nili pu ki pu dam to phan gali sida me tum chini nai ya posi la da ka non abang ke hala 1969 a hut aprang la 6 schedule first enacted kolom ke pinchong cheng hut lang dam lo program te hal da approval mane governor of han jakong ke chipidam walam thibang tokte sida non la 1969 a hut more power ke hang si governor of han aja kong chipidam ja la si non ta me ili tum ka chini nan nangia bang ke nili jung jung mela phan ka nanga jugang tung la prosar council pen mate me thang jung pen ke claim un mate Karbiang Long Autonomous Council ke the ding tum ke claim un akam ba asai jong si me thang council pen che claim le pen state government phan ki paklem toy pulo teng te la ke me thang aja kong ka che hodai da kalidet masa ka ho che hodai da meng lo la la solam ma ke lo lam lo la ke emi thang aja kong che hodai dam lo la ke sikidul nang ni pulo ke puda na puyo sikidul pen ke nitung kam claim un elo Assam government ne nang claim pi det no pulo ya lam ma ke Council Autonomous Council abidet nang ji pulo abinama ba ke ka che puda athima Autonomous Council lo se claim nang ye da claim graded lo ke te laga abidet tami pulo ya lam ma ke chi puda ma ba ke la sila ba ke rak me mi ala ma bang ala mo pen nang li pu ala trade license trading license la da ka cancel la pen ka issue anta Autonomous Council si claim bom lo and then non chief minister pansi na cancel pita ko pudam mage la Autonomous Karbiang Long Autonomous Council ke na nilu pulu pudam la pen la dai si ki jong rung kang tum duthram sa non jong si council pen la hai asap asai ta me deng pon pe lo dam pe mo pe jo pen ke itu maja kom pon net usar la bang pon bom lo ke ente la ke hek lo ralam lo pon bom lo non da go ke pon ji la long le ka che raya jakong da aku ka che hodai dam thu le lo to sara kero ke par pe lo la si la da pen ili tum ka chini nai ye bang la hello e me thang ke claim una kam la pen asai mate Karbiang Long Autonomous Council ke thek ding atum abang chini ya son de mesenji kusi nili tame nili jung me na melang tu phan chuni la tum chini mene seta kachala kache krong hai politics ke thek pul hai hala kiche tum anda vote pa pi bom nang ne tum nang la pula ben ne tum hen ten silam bom po pateng pe thong bom po nang tum han eviction se dat po pul hai ke kachala pul hai kache krong ke seta la kachala ke hinunda ka kam me matidi kachala ke la ke terat me mi akam mazi kachala ke kilu akam abinong ke kacalak ki luo kam binanga pojo masala kacalak ke claim unsi la long le aputha itum amethang along le kache raiji aja ko bangke Assam government manche hodai dam ko kacalak apon lo lagi la lo la pen la si hala 6 schedule long amata ke top do la bang long ta even di
parliamentary legislation cannot directly applicable in six schedule kolam thebang ini to meaning dover nanji lasi parliament lo allo mate aron ka pinchong kami as well as that state act cannot directly applicable in six schedule poke tong adu kalau aku lagi long lia bagi inherent subject lo lah kalang six schedule ke do I athe bi no perlu long lia lam mangi kalang non la inherent subject inherent power bang si non Assam government ban ga si hodai dam lo anpar ke ko an si hodai na lam ma long lia na si hodai dam det lo ande ko pisi ke do lam ma council lo athe karya lo autonomous council ki kim keranta la bang so six schedule along lia tax ki kim kalang lo la phan nong se kim lo non la long lin ka che raji nong ban si six schedule ka salam lo angela so anong nong ai power bang aja kong bang si non Assam government ban si hodai dam kong pisi ke do lam ante council ka vedet lo no la si la bang la puson abang ke bang jelang tame ilitum cepe chok ponang po pusi ilitum kado ka tame itum chini ponanji atima long le ke ilitum apan ekerai ilitum pan mo ke bang jelang awe pan tame non ke do bom awe tum tame kerai ji hormulo la pen long le ave pulokan te ilitum endiat ke avidat pulke la si la long le bang ke ilitum ajat le punon tame jakong ekipedo verdia panel tum la bangke cerai kom pegna ko council pen la pen eviction sitame la pen aja asong tame jakong nami pilo program ta kaptere bang kali dani ke claimun aja kong do program ta tum claim pru nei council pen masi bang jakong nang pitang de lopot hala paragraph 3 long mata tok dolo la dak jakong hupi pi jakong do ma la dak 30 department na long lo ka pen chonga la pen ason aja kong ada trading license ka pen chong an par nami ro ma sa man jakong ipi la pen ka chiti ka jama ka do ka vela da kan sai ja kong lai tu manang la ko sa lasi lasi la hai bang implementation bang itu pa prap nei athema ke che phai no nang bat pilo la paragraph 2 sa paragraph 7 na non anda selam lela pin chong chela la bang so amer kan than the pe na pot si non akapre akhai tu minglong aso kandidat to bang ka sai na chen bong comment tu lo ke klem la lage la so alam ta me ke dungalam lo la pen Moni na tum kipu la inut bahini alida sa tum kipu la CM advisor mata hol se kipu lo ya lintero na kaya mata me la da ke 62 long ke non tribal atum han ho joglong le ke tokte ke ku kala ta kaning je bang la si la son misinterpret ang ni ko bang lo la pe la puson to ko pulang de ini tum rada so tum tame constitution chipudu nei ko pisi ke tok ma la pen hada interpretation explanation bang itum akar sika bang itum la nei la pen itum pur nang ji la lo pulo tang te tum mangbu he dat po ala vote pilong le puge da kitab long da du ti la so kitab long da kali la che jung ge vote pilong le puge to du la so si rat pan misin la so le he misinterpret me le ke than tap le tan tam ke che tu vote pilong le puge na lo ke to ke du pu da ma si du hon la te hala alang li tu avi pu dang ge ka cham lak le che krong ke la si chalak lo te muni tum ludet iti la pen sila da itum chini da un jong si 1951 a rules jong si aja kong dugong lang bosong de Guwahati High Court tame adjust tame labang so aja kong mare itum votalis a rules ke frame ji ai tum phal adjustment ke na pipide ji mati kopi bos nang pide lo bolo tante alang li tame chini peme 1951 labang so district councils a rules abang ke lage temporary hala bang so hut ningkan isi phana na pule the first constitution of for the first constitution of the council la phana na pule gitu kenon atame labang so a rules abang wak chor si akimi selam nei bolo ai koda jachate so aina bangke 1953 ilitum six schedule pen council pen 1952 sia selam body kapang ni body pang ni jet pen la bangke thilot lo bino ke tanon anda ya kapre selam etang po ha 1955 ang bong haruk reset kepra phokepra pho aning kanang bong si itum la election ka pedu la pen voter list ka selam aron ke hadaksis hala so si selam de ni la bahana ka selam da selam jong ka lidet po athema
tribal area ateng si selam nangi kente kasi tribal atum si vote picot long nangji pu si hala kasi lam nangji aron long tahadak tok det tangpo manghunang nelo di manghuji nelo ako kacalan punya manghuji mene si krongji ka manghuji krongji mene sedang lagi neli mu abatai ta pulo pio posin neli kacalan late tilulo pu adam andim bangela hello kacalan ke lage sufficient kali lagi temporary ake me nut jogwan dia pancotana lata ini ni top ke jogwan dia pancotana itim ni pancoji kalan muajir ke tinggal laga pham sidan se ke misse nahi pole de gyani nahi lage kalan gyani po bang late choklo hala gyani lo si kiri na dolo ake me an la da si de lo tidak chalak walo bangke kiri bangke do si temporary ake ri pancotana to sara kero paper pe lo lasi thana link dame ilitum la ron kapin chong pe mi me da posi ilitum akhe non am dame jogwan ve da song si te kam long lasi ron kapin chong ajak kong nang pi dera pi dame non ke do ma rolling government tim kar biang long pudi ase thepek pigi majuk wanda phere re buku kaning je cm mata ichu ba cheda walang joy ekdom artho dam jagam jai kaning je phere re ku mat nang sika phere nang ko Aku ala ison aku do tulang nona CM bang pulo alang li hem mege ke ga pen hala long mege ke anje EPI dum si ke claim pule hai seta EPI ili to CM masih pulo karbiang no me EPI avelo si pu chief minister da pu EPI avelo pu mass joining along dun lap lo pule ante ane mass joining along dun lap lo EPI avelo pu ante hala mege ke anda BJP tum nai si lo ante lahelo sininan po BJP dum si me ke lo ante alang li ki poteng pulo tante ye ade APSC avelo mas joining long BJP dun ado pukente APSC tu manta to sara siladak non pejoja prang CM na meaning ningje bariti development ko alam thi development non corporate tomhan la ke be ke che ke plan India long top 3 top 4 top 2 atum nomor hini nomor from pen India ang kang pilong ke plan nene po atum phansi nom long le ki pi phansi chingkra ga lo la pen labang so along le ki pi bangala ke jorgali pusi rara phan ke than than pani seta ni li thelo long video la ke development phan pulo non solar project phan da me la pen ason atum non hydel ko bipine pump storage ta ho anpar na me inching gi puri phan ason non green ko bipine la tum ke banje phansi la ka chisi karlu pen lasi list people la pen la dak si ason development ta long pon po posigipu lasi development po honu ni liga chinya teng nang li ko so ne ka chini sida ni li jungju me ka chinya teng pulotante ra phan jong si development 1 pg pulotante rat atuma phan asatta na ho khede lenji kabe pin hor mu pensi ke van pensi rat tum phan bak nanji hala hello development buni ke chini dam ke lasi nangli la so pata nangli ka chinia teng pulotam den development ke ko pi pan sigi pudama rat atum phan nangli karika development pulotam te adon tinta amit hang ahem ka chikim dia phan amit hang aja kong dunang ko hala amit hang ahem ka chikim dia phan jakong ki pi hello development lo amit hang asang kasi nam dia phan aja kong ki doji aja kong ki pi la hello development la pen amit hang asomara tom phan luga popor hija pan la so aja kong hala tum along pe do pop la hello development la ke develop lo anke amit hang da aning ta phang chen ko in tang kong po jok bhan chi ki dam nang ne mi thang claim un la ke mi thang ki claim ne ya kam lo mi thang claim un bang government tum ni tum han our sign ang pitang lo ye pu lo ga ni ye ik la rat tum ange non bang ke development po bang ke adim si peklar borchaji hada bang ke doji bang ke chia tu hala ke non sin hason ang long along in chin pur olo la pen rare art pulo rare art mane
la bang so along le ning hong le ke long kali pini special mane asali along le ke long da ดักสิลองเจอจี dak si long chok la son along le hada sing a son ang long do lo la si hal tum non phur bom lo rong so pan ar ju je pin lo aron na ting ping rong so pan ar ju nei hada servan kepen aron ke pe pas nang ye ahok lo la pi phur ta mi ba pi phur nang ni pusita hada meeting ke pe pas nang meeting long ke pe pas me lo sita halada ka pe pas ji gali no na man ge rong so tum han ge hada pen ge plung ke dia pan si polling station anta that's sun long ni ta long van lap le yerka in tiarong polling station la pen lang biri ka thoy long polling station lang menglu along as a polling station wo phong tok bi along polling station la pen arthem lang so along polling station la pen sing terang along a polling station lan anta non da ke chia tu mang bong long nit along si wan tu an hata papilu do long le net ante amunit tu mangen plung tu et lo ko pusi develop ye lang la เราล้ำสิเรียนการจุกันตุ้ม na amunit tu man plung e fike develop kali lo adim mang develop po hata ke chia tu long lo da ke do ji ini tuh mamunin bang kat nang bom po gam nang bom po lagi develop kali lo develop kali dia lo lagi plung si plung surong plung tu et lo ke ente a school nda papa be a prang e jer kai tirong da school do hala ta non pa be den lo ko pusi develop ye lang go phong tok biaro a school ante do a prang ke non ka building anta ru et le hala ke ko pusi develop ye lang son le lagi develop kali lo lagi nasi non apor dolo pasi non nasi tum kacini nai bang kala lo litum non labang so rare arts made ador kiso made karbiang long ado si do choji po hormu ason non kipuji la pen ladak pen ka export ji aphan ke georgia phan sila tum jisik ding dang alo ajulong nasila hai bang ke litum chini sigebe karbia phan thale po no hejong nang lipulo kiplung kam de la ke development kari lo dong na tum na pa la bai tum chini nang ji la pen ladak isi ka chini nai dolang aron lam karbiang long autonomous council nung si long le ahem fu puga hok lo seta lo tenge karbiang long autonomous council atum si ajar samda klem thap klem fu meme hinon lo klem mo puga aron ni toiti kali magala sadi aron ladak ko pimak kitok la so teng si klem mo choji la pen non isi example council atum aning hang olo mene ko mane corporate fan adani ko mane xyz fan k1j fan aning hang olo mene setame la dak ki lang nam nang je bang la hen lo karbiang lo autonomous council tum si long le ja kong do lo setame la dak ili tum ki lang nang je bang la hen lo hala rat atum komen tume pen ke do atum karbiang lo district council kim rang re apra man ke do tum akar bi atum ente la dak ka chini na bang la hen lo district council fan ke pakleng arong adu no lalu ente hala sola rong long si non rata pan ilitum kar biarat pan kar plung dam polotan te laka arong chok lim mama chok si dia di lagi chok si la si rat aja kong si ke walam la si la bai tum chini lo te tum mesen po council tum non parliament ame ason kehen no arong na pin chong po parliament long da upper house lower house long da pass det po sita la pass det polling le aron ke chok lim lo kali hala public atum against aron pincong lo public aphan rat aphan akisum ba akehno aron fulotante lake pridakun buta la siala nine farokri sirke bra fokebras sirke baninkan Mikir Hills Transfer of Land Act pusilam lo longli bang aphan ki piji aphan aron silam lo karbiang long ampe hala dak tok lo a section ke thom along ang ding so ke thom along tok lo karbiang long autonomous council executive committee jong si ke chia tom hanta long le pi nang pula tam te pi tam mi ko hadak tok det la amat la so a
a section labang so a law Supreme Court atum lang le High Court tum na lang frange Guwahati High Court tum siya lang apige Supreme Court tum lang Supreme Court ta lapen High Court ta order pilo la Parokre sirkebra Phokebra sirkeb aninkan Kichi atum han Executive Committee jong si aning hang te Kichi atum han ta long le pita me ku ke tok ke la ke chok chi la bang so ron ke ku si High Court si pudiat lo la ke na so lam ni ni tum Supreme da Council fan pupik lo la Council High Court ke pulo Supreme Court ta pulo la bang so ron ke la ke chok chi la ke siksidu la teng ben ke la so ron ke chok chi la ke Executive Committee ta ke chiapan ki PG long le ki PG aja kong awe putip la da Athe executive committee pulo tang ke moni sedui engke la so amuri tum ke pala pote executive committee ke MSC ya matun si am dum executive committee lo la tung ke tribal ke ante ai tribal la long le pu ke ante la si tribal la long le ke tribal ka li fan ke pilong long executive committee ta aning chu hang no lo la da ke tok tu Aning ka chu hang aja kong abik lagi. Ki PG ka aning ka chu hang aja kong abik lagi. La pusi halada court order long tok that la sia so law bang void pusi ada tok Nale VOID void ada tok void and ge lagi abik lagi. Kona law ke pusi put that. To sara kero paper pilo la sinon ke claim nei dolang la karbe long ili to malong ri Kipa messenger fan ron ka pinchong na kenan solang non tame itum chini lo ingchap bom lo lapen kang chap dia tum ninghang ko ingchap tame atima itum lo ka pinchong nei doppilang non tame Assam Land and Revenue Regulation Act si enun bom council ame khang long le aja kong lata pinchong che non 1951 rules along jakong ki piason anda lata selam pame ka ke lo lata selam ponang la voter list da pinchong ponang la ason ulang ada claim nei Lasila high claim kipa claim dia pan pulotang te teksia tumasing wai nangkopo council long kipa doja pan tame lapen MP tame lapen MLA tame ke thega tumasing wai nangkopo aron ka pincong thega tumba kali pulotang te ningkan proisi ningkan pokem le padosi tame lason thak si dobom po lapen ili tuma khai ke viodat puki lason aron si silami pulotang te ahok wen lang down te lake da council kachari atum an election national party mane congress pen ba BJP pen ba CPIML pen lason ba national party pulote ha Delhi pen sinaga solai a party hai ba Assam government pen sinaga solai a party la pen ke election da thudun de nahi thudun de nang po atheba thudun ra hai thu det lo pulotan te latunge aron da silam hai helo bang hala Delhi pen Guwahati ke do atum chief minister atum ba prime minister tum mang silam ri pu ko hi ke de puyo angel atum ke asoki ke che pheri ne soki pen an tere na pu ka pheri po amal atum ke claim le de ti non da claim le de bom lo la BJP pen si ke hai apot lo la si alang le tum claim hai de lo Congress ke doon hota la pelo Congress pen ki hai pa lang litum claim hai de lai lo atema lang litum national party pina national party ko ne litum ke Congress he nopik ba BJP he nopik pole pudam kali seta hala dak bang ka order BJP apan ka order dak di Karbiang Long ba di Mahasau ba Borolen ka order atum ke ha Delhi amunit pina Karbi atum kali kali ha dispur pina Karbi ta kali tribal dum ta kali han dum ke lapuya la si la ke la national party along a party me tam he no tame sedha da ke dodun lo pula ta ke la ke la itum tribal atum han ka chelangi po bangke elu la bangke thek lor lam no jong hi le nang itum pusita la ke kroi che plan play lu lagi To support all of us in Penang talk show on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State 529 episode long nang kalang dun JP 0814 don rap
atom panchuning ritulo nilitum video tame chesana la chatai pen nilitum rat pan awareness ki ban je pansin tum bori pon bomlo la pen rat tum da chini bom lo busining thelo la pen angkela no tum pandame jorolo la sinali tum ning ke me pen share ponitha la pen a hokalam ilitum chini nanji chini ansi ilitum me thanga khai ki sumlu e me thanga long ri ki virlo pu chini ansi ilitum chipe jok thegi la sila bangso ka chini je pan ilitum manutin tame arpudo ahordo la pen bori pon retuna asi pineng we 529 episode long pothot sarpan ajay ka thar sarpan ka chokhapen nang li apor nang chipi don pon nang li phan choro par pilosa la silitum ning thepon lo nang li ason lo ta me la kan ason a ek a section ka do ka we ta me tum nang li kan than pon bom te ram tum ame tran pon bom boksi ni ning thepen la bang so tok so bang ke pineng we la pon se kan ton lo ka do ka we pan ta me ajo ke me kardon